Hvala super Šime. Sad na jedno dnevno događanje. Danas nas Gordan vodi na predstavljanje jedne predstave pod nazivom Slikari rudari. Gordane, dobro jutro. Dobro jutro. Evo nas iz Rudnika direktno na sceni Gavela i to zbog večerašnje premijere Slikari rudari. S nama je i redatelj Samo Strelec. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Evo, hoće li ova predstava biti uspješnija od Četvrte sestre? O, mama mija. Joj, to me niste trebali pitati. Za nijednu ne znamo da li će biti uspješna. Znam da će biti, da su glumci jako interesantni i to znam. A dalje ćemo vidjeti da li će biti to interesantno i našim gledateljima. Kako je bilo raditi na ovoj predstavi? Jako intenzivno, jako duboko smo se puštali u taj Rudnik, imali neku temu s kojom ne živimo svaki dan. Što se tiče Rudnika, kažem, sjajna podjela, veliki glumci, baš sam ovak zahvalan što sam mogao sa tim ljudima to raditi. Kako su prihvatili povijest, slikarstvo i sve ostalo što je u predstavi? Glumci? Da. Sa velikim upitnikom kako ćemo, kako bi, ovako bi, ne bi to ovako. Puno smo naučili toga u slikarstvu, u rudarstvu i divili se tim ljudima i tom povijesnom činjenici da su stvarno bili ljudi koji su 40 godina svaki tjedan dolazili u svoju baraku i bavili se umjetnošću. Ali za večeras je sve spremno, u 20 sati je premijera. Nikad nije sve spremno i vidit ćemo, da. Hvala vam puno na razgovoru, sretno večeras. Mi ćemo jutros pozdraviti i glumce, s nama je Đorđe Kupuljica, dobro jutro. Dobro jutro. Vi ste glavna uloga ove predstave, što ste naučili o slikarstvu? Oliver Kilborn, scena klub, scena iz predstave. O slikarstvu nisam naučio ništa, nešto malo više. Mi je profesor pokušao objasniti, profesor moj Lion, Hrvoje Klobučar, koji nas cijelu predstavu ganja i uči, i radi s nama, inspiraciju vadi iz nas i tako dalje. Ali evo, mislim da je taj Oliver naučio jako puno iz tog Rudnika izići i napraviti ovako nešto. Znači da je to božanski prst, božanski dar, to je genijalno. A ovaj odnos Rudnika i slikarstva, zašto se opredijelio za ovo drugo? Pa opredijelio, on je izišao iz tog Rudnika i dobio prigodu da nešto izbaci iz sebe, da iziđe iz njega nešto. On je to napravio u prvoj slici tog potopa i tako. Vjerojatno ljudi koji rade najteže poslove zapravo imaju u sebi nekakve sklonosti prema nekakvim lijepim stvarima. To ne znamo jer više Rudnika ni nema. Hvala vam puno na razgovoru i za kraj idemo do Hrvoja. Hrvoje, dobro jutro. Dobro jutro. Hrvoj ima malo problema s glasom, nećemo ga previše ispitivati. Dok sam predavao ovim dečkima iz Rudnika. Jasno, jesu li što naučili? Jesu, mora se priznat. Ali na kraju, nažalost, kako to obično biva u životu, i tada u tom stvarnom događaju, svi su ih zapravo iskoristili. Ne? Oni su imali veliki uspjeh i imali su izložbe po raznim galerijama, ali zapravo na kraju su svi imali više koristi od njih samih. Evo, imamo još toliko vremena pozvati gledatelje večeras i možeš umjesto mene odjaviti ovo javljanje. Evo, svi ste lijepo pozvani večeras na Slikare i rudare i naravno sutra 11.5. na premijeru i onda poslije toga na sve ostale izvedbe dođite u Gavelu. Hvala, vidimo se.